Tegelang Jun Zonal Committee atung pen ingteng thong kep rai si jet KYF aphan than thiri chepa me pon. Perangke atuma phan alam kang tang kang sak pen kang cek pon ke chok che pusi ke SSM sonteron ahin pen perangke atheng no lam the chepak lang pon. Kardom Pinyar nigang sama birta along penili sami junaki lekhepi tang tenon birtang ton pen arjuik tha. Phirangke atuma phan alam kang tang kang sak pen kang cek pon ke chok che pusi ke SSM sonterona hin pen phirangke atheng no lam thi chipak lang pon. Caribbean Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohangpen Preni Phai Krit Trogarni Alang ni Hinpen Phirangke Mai Kang ni Pona Hot Inura Phirangke Abangpho CM aphan lam thekar ju ki pado Pona Hot Phirangke aphan aning ki thi hakpen lam kang tang pen kang che ki putora puthak KSMI pho Samson Terona phan laswa puthak Samson Terona Hinpen kani je pon ke media tumke isi 4 pillar athe latumke ajaralam sitame majog aphanta karju naja kongdo pusi Perangke athino ninje pon lapen niri tumpen ke lapuson media mate perangke klembang atuma phan akahino kipu ave pinlang lasi kibang jilang apora hutke perangke tum karjunang jia dimta arju hai hedet po rat ahong jailong kapre abir tale dam dedet po lasi india longta media tum 4 pillar aja kong apot lasi lapuson kang chekabangke chokche det popusi perangke athino kese samson terona hinpen ninje pon Fuloni Pen, Mirjing Hansi Report, Karbi, Daily News. Malagi tek dulu kali sekarang social media long pen pinangan tek dulu, man yusa shooting sami scene tek lo. Tapi ni abang ke APHLC Presiden Jaya Kathar pen along semua kopi ni kaca tonte apa tha pot presiden itu. Kalau bang ni pudun ke, laki parti tu ke do bom dah bom pola kunjungan cipu bom halah bang itu pudun macam. Sekarang bila cari asong tu ke parti kan tanah kaca rapi. Siapa kan ini kita dunia kan. Setami isi abang ke itu tadu kita kacini mah kenang so. Je India long ke 4 pillars of democracy kalau tangke isi pengkas strong na yang mungkin media tak isi lo. Si media tu abang ke pini media tu aning hangat tengpet. Tapi claim long halah abang ke constitutional long sa rights tu ko. Apa si pemani media person mata reporter mang opini karju aporsi press meet ke dobang komane aning ki hagamat press media person fan mata reporter fan incheck lab det lap bangke chokche kusini di mathada athe bangke ladak jong si tasol media tum karju alam jong si karju long ledet incheck turong kulo tangke rada tum aning ki hanga son alang lilong ke pachini nang dia bang tamunan ti pachini ha hedet to alang li pen ko nane ke thanji alam alang li pen government ko mane government along do bom tu se kame government atum pen ta da phan ke pali dia son tan ha ta pali nangi alam ka pachini dami ke mena kam ne klem ke media to le ko media ban ke respect ki vek nei la pen nili comment ni pen same nili hin pa ke media pan ni langrem ko ta pute ba nili ke media pan ke no anda la salam tan tar pen media long le ni jela te munon kita ni linje je non ta linje je la puson si media pan ke aman ki bomdi kasi kadu kabe karbiang long tiap ko kali pir dang masi media person tu pan ke ta aman ki etung lang non bhari bhari ron long same ha Israel tu pen Palestine tu kache dan long media tu make long tin le dam tala tu make la media card cheve lo bote problem hobi apo sila ana power ke the ana ke mi ir thel on tin da respect ha tum fancy ti etung CM ke haiman ke do bang ti kopia ka matha ke sung mahut le alang ye bang check la la der bang la bang ke chelang no da lo pen la bang ke chok chok sini ni Pinyada porphai sirke pen dogmoka Tegelang Jun Zonal Committee pen chepatir piponsi than thili karklipon. Pini Tegelang Jun Zonal Committee tumpen ingdeng thongke prahisi JKYF aphan thanthili chipaman ponsi kurusar Moniram tokpi pen thanthili charkli ponsi womud wokan mesen met pen langponlo la pen Tegelang Jun Zonal Committee President Biren Singh Teron pen Secretary Dohon Singh Rongpi nangpachini dun lake ningkan wangsitami arklipon lake inghon wanna arve wanna chibohong ave chingchek ave kan me lun me Thiku bawe temang ave ya phansi thanthili charkli nang koklopusi President Biren Singh Teron pen nangpachini dun lasonsi Mahamaya constituency EM lun Singh Teron sitami Rasinja aklam nang chihumri pen thanthili chipame along sitami nang chitong dun Fuloni pen Mirjing Hansi Report Karbi Daily News
Kiwangji non ingdeng thongke braisi hawar karbil surong aje itu misen klaret pen kipacun punya phan aningkan wang sandak hak pini lethota itu than thili kado we cipame ponang bensi pini labang so ada mek en ponlo rasi asila so athan thili ke cipame ponolong surusa rahin pen than pona teng kulote kinengkan si kiklem kedam kilung kikan kado kita mesen karya ko si litum hin anang than lo si churo alang litum hantak ko sa tum hantak so butak thani ma so butak pipochi sia finangkok bangkela halo kinengkan si angket ngeng thongke bra si lapen jat kali la so pena prang dan litum than thili cipamebom da ketika lang junior committee hin ke kopi posi cipa mema da ditem charchung charchak arnam han thili arnam kipon ke lahalo kecing si ke hempun mukrang la singja nurak sarpo lapen burawa hai asi ni tuman kan lang tala sobon ka klipon mamang ke lahalo je dak ke bhonga de ke gawe inghun na nangar e wana pula so ai apeng mensi han thili cipa me pon ke bhonga de ke gawe dun me kan me kipin cepati long tame tiku me temang abe fansi han thili cipa me pon lo aso ko ana thongke braisi thongke braisi Kasi itu jo ini tuh hentikan cerita lok mukrang kasihnya, lapen cacung itu lau, irak sapu, lapen ini tuh belah, kita boket akan buragohai. Ini kalau ini itu ini tuh mesin asal sini di teknolog, inghoi tendang pun lo. Isiet là son si hem pen dang lok than an isi atro si than la pen bo amokata pari hem pari pen mukrang pari la pen rasia bang pari charchung de cho bang pari ta ando apia dang pari Tena burago hai parbi ando ba apia bang